misro me pa cho ba wo do no ade ya ne se bedru be no de wani ma ye fom ni nyina ya ade ba ko pe ya enti misro wo be kokwan so a bomode ya na fa bi ai ansa na wako se ne be ya ni nyina e be sipi bomode ya kwaje odie Jeffers P capsules me dofo anom die anom die ego minimu a ekoyo ye midofo flavors ni nyine bia belande apple wo ho mango wo ho peach wo ho na chese cola no kradie eno na doctor sifo ni nkola ni chese lawyer sifo nyina agiatum people cho tutu America akwaje odie eno kwa brochire amono ni bebia programs obi ye nyina obi ase eye Angel Beverages pe ena obi agiatum eba no Ghana krom ha dia obi aginatum Angel Beverages esan say ye papa doctor kweko otindie wankasa wonim say wodwene ye ho wosan dwene ya pomuden ho enu nti so wodi bibi badwa man so a medofwe enye bibi asa keke enu nti pomodin a akwaje odie dudu bia ope bia no mesi ofa number no mesi de bia metena ankasa so opese na ya asemi ankasa me de brewa me de bebrew ni ankasa me de bebrew nyame wonhraw adonko next level yeah, the money me nyina atumbu adonko next level ko na kwaje odie na we Angel energy drink me kokodru fie na mabrese ya ti mi hia ne se metu ne se manum ka krabi pomodin a na tu America na kwaje odie onyankopon wonhraw me beautiful hair me do way if we cute cats palo ena osisi bitini ho kama se fa number no na ewia huru bia na se tire hairstyle bia opese we bia no for ni shirem abeka junction me bacho ave me do foi manimu if you just love beauty palo me mpabo kama every kwejo shoes me do fo menzemri bi twa me ho akwaba na me ba enwom na ukotie ye no uso mi mu nyame na nkasa ene so mu nyame na di mu afo view enye nyame a enke hwan ene mi ankasa mi nua be ma Jack Alolomi e wo fie ha sei me papa counselor do matter wono nso e wo fie ha na short baby nso so ha ene mi twa me haba ene experience no ene more levels e bezia Atadre eneya sedenne pedofo sebanu ufie nkonya papa padi a mitrema furniture papa padi a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wom etitru fwe wagana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Wait, dear grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Hello. Your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century.
Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa. Na se bad ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje. Jifax mixture nti mitimi gina pabwa tenten so. Just say Jifax mama your best simwan kasa. Mini abema. Ebema wusu wa ye be mama pa. Senti ameji Jifax mixture. Na momitie. Enye ma penfo oba a oma akwala no fo. Ana akwala onyenya emfie dumienu. FDA ahwehwe saa edwadie nkrato yi mu agye atum se eye. Jifax mixture. Pa pa pa. Adikosia numre no sia minim don kwame bofunu obeba anapa no sia adikosia numre no sia minim don kwame bofunu obeba tenyumiye anapa no sia adikosia numre no sia me dia minim don kwame bofunu obeba anapa no sia edikosia numra no sia minim don kwame bofunu obeba enya makuma su you besi anapa no nsia onyame wo beba o nyame besi tambia wotimi besra o tambia wotimi beye chese wachitaifo oban bofo yankopon hira o na kai se Jifax mixture die eno kwasem pa yanse emre mama yenkoi yenkoma ebusuafo no akwaba ebusuafo mo bibia akwaba so papa pacho boko die o twere about roma bete on ka chere wa chere obi adu yi message nyankopon obrom ankro obrom ozasen bi ahema no dem o wose masesa wudin ye be ya abonyu midum madane o say you from counselor do matter be no you can call me counselor do matter okay but we qualify the act of the counselor or say life counselor wow life counselor then you add the coach to it 2 points or say you have influenced people and I want you to do that for me so that we can heal people. Nyamisha. Life counselor. Life counselor. What is it? Yes. Okay, life. No want to be okay coach. Coach. But it's about counselor. Professor. One. Oh, that's nice. Wow. And I hold this child and I pray. God bless you. Amen. God bless you. I didn't me. Me ba try. If I can want them. And I miss Shodi. Boko die. Obi ahoye. And e bibia ko kama wan sorry. E nyame ase fa. Mo so bon homo de nyame hira opa. And I me akasa me nua be ma. Ma de nyina Jack Alolomi. Brabani. Fantastic. Obi to be bomb mranesa. Na fe de ma ye na e so kra. Brabo ko die. Na me da che. You won watch. Oh. Nyame hira. In fact, you share ya Mr. Brabani. If I saw Bami Jones, was the Nayas. You were through the pa, and your piano. I don't remember. Papa free him from Jack Alolomi. Who free him from? Now, a din Jack Alolomi, a woody Zangaza. Okay. I'm in fact, Saquenya is na Minchia, Obibi or share. Angel TV. Na memo bibi anso official pa na ye no bibi anso asese Ghana afan ntuma pa efra san efra okay nezen ho oh say ye kwa abatu mu oh okay say yetimi bibia timi ye successful was yeah ye bida no na obia susu say o man no jabeto but ye to abani wi asumdwe mu a
obiara fa ne tididi mu a bone ne dem kan bia nsi ayeda so kuta ye mudie mu eno na ama ye hu dia ye hu ne program ye koso ti ye dia aseda manyame jakala lo me ye enzemani me fi axim me papa fi axim me ma me fi anyina se enzemani sentimi 100% enzema. Wow. Baby, I ti jakalo mi ye fo se wo ye asantini o. Ebi fi se me asantini, obi fi se me agbeni. Alolomi, obi so like fi water. Like ebi so Alolomi ana Alolomi. 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 Okay. But on say what they call the other side no some pronounce na Alolomi. Alolomi. Yeah. Yeah, me sure. So go school when you fa. We anuanom say. Oh, me papa owo kakra in fact he na no 13. Yeah, papa ma na 13. Yeah. But my man dey me na me dikan. Wow. But mama no di mani man sana me meba. Wow. Nti me kan say me third born. Papa wo ba ko 13. 13, yeah. Papa go suti ase. Yeah, o ti ase. One o maame ana meka so oni oba ba ko na wo 13 na e ma do say. Oh, me papa no koko krache. Oh, okay. So koko krache for so there. Ene ma wo mo sika wo mo. That time no ono nko an krache a e wo krom ho ntino. E ba sa no say e ana sika so